Tengok dia guys, ini China punya Honda Goldwing. Nama dia GWM Sowo S2000. Ya betul, GWM yang jual Haval, tank dengan Aura tu ada buat motor juga. But not just any motorcycle, this is the ultimate luxury bike. Engine motor ni is absolutely crazy. Honda Goldwing tu memang dah pakai engine besar 1800cc dengan 6 silinder. Yang GWM S2000 ni 2000cc 8 silinder. And the best part, engine ni GWM develop sendiri babe. Dia punya gearbox pun macam sengaja nak one up Honda. Goldwing ada 7 speed, yang ni ada 8 speed DCT. Yang tak bestnya, motor ni berat lah, lebih 460 kilo. Tapi top speed dia tinggi tau, lebih 200 km/h. So ingat je guys, if you're looking for the most luxurious touring bike in the world, boleh lupakan Honda Goldwing. Ambil yang ni, GWM Sowo S2000. Best ke tak best? Tulis kat bawah. Ciao.